Таджикистан отмечает один из главных государственных праздников – День независимости. В новой российской школе имени Антона Павла Чеха в Худжанде прошла первая торжественная линейка, приуроченная к празднованию 31-й годовщины независимости Республики Таджикистан. В мероприятии приняли участие консул-советник Генерального консульства Российской Федерации в Худжанде Максим Кобзарь, координатор образовательных программ Русского дома в Худжанде Фируза Сатторова, представители городского отдела образования, администрации школы и сотрудники Русского дома. هم‌بیاراні خود همه معلمان‌را همه خوانندگان‌را با روز استقلالیت جمهوری تاجیکستان تبریک و مبارکباد نموده با آنها تأسیسی خانه‌آبادی سربلندی تمام می‌نمایم. البته این سو این آسایشگی و آسانی به دست نآمده است. با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در کشور عزیز ما در همه ساحه‌ها پیشروی‌های خیلی زیاد تحت سیاست عاقلانه و خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و وقوع آمد. خاصتا مثلا در ساحه معارف در این دوره در ظرف 31 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قریب در همه گوشه و کنار دولت عزیزمان مؤسسه‌های تعلیمی با تمام تجهیزاتش ساخته به استفاده داده شدند. چندین برنامه‌های مهم دولتی قبول کرده شدند و سال به سال به عملی گردیدن این برنامه‌ها توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. خصوصا در مورد کامپیوترکنانی مؤسسه‌های تعلیمی، در مورد جهازانیدن کابینت‌های فنی خیلی تغییرات‌های عظیم به وقوع آمدند و من فکر می‌کنم که تنها از ما آموزگاران طلب کرده می شود که در شرایط کنونی جهانی شوی، در زمانی که مثلا رقابت بین نسل ها بسیار هم در اوج است، من فکر میکنم که یگانه هدف ما، مقصد ما، عهده‌داری ما این پیش از همه بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، تربیت نورسان و جوانان در روحیه خودشناسی، خودآگاهی به حساب می رود. زیرا ما خوب می‌دانیم که تنها نورسان و جوانانی که دارای تفکر سازنده هستند، دارای اخلاق حمیده و دارای معرفت بلند هستند، می‌توانند پیوند ناگسستنی نسل‌ها را تامین کنند و آبرو و اعتبار خلق و ملت را در بین عالمیان بلند بردارند. В честь празднования Дня независимости Республики Таджикистан администрацией школы был объявлен творческий конкурс рисунков среди учащихся на тему «Независимый Таджикистан глазами детей». Основной целью данного конкурса является патриотическое воспитание, приобщение детей к искусству, формирование чувства гордости за свою страну, воспитание национального единства, содействие развитию творческих способностей детей. В конкурсе приняли участие ученики с 1 по 8 классы. Срок приема произведений длился ровно 3 дня. День независимости Таджикистана – очень большой праздник. Мне приятно очень, что в такой короткий срок, а именно в 3 дня, мы объявили детям в понедельник на линейке о том, что будет конкурс стенгазет, и дети в 3 дня так быстро справились со своей задачей. Приятно удивлена очень, много талантливых ребятишек. Я думаю, что к концу года у нас будет еще больше талантов проявится. Будет много конкурсов, где дети смогут проявить свои творческие способности. На уроках рисования мы будем изучать цветоведение, будем изучать композиционные моменты, поэтому с каждым разом будет все лучше и лучше. По итогам конкурса отличившиеся участники были награждены грамотой и благодарностью. В ходе мероприятия учащиеся школы рассказали гостям о значении независимости для таджикского народа и достижения этого периода. В период праздничной недели классные руководители начальных классов провели общешкольные классные часы на тему независимости Таджикистана.